Ini ngajagang seni budaya Bali, ajak ngigal baris. Mau jalan kan sengkuan. Nanti Tangga kam kene gitu. Ya soto. Nah, ini aku ini. Ki itu kaki duren ki jagal baris. mungkin kan tinggal ba contoh lah. Sorry dap. Padengeng ki. Ada bungut penampung tot. Ki baserem ki urin ngadak kan. Yen gitu. Nah, Pak Dong. Baris. Lalasan sih during ngoyong. Ini dibuka nih. Sorry keponakanku. Len yo man ngejak. Ayo. Igal apa tuh? Igal baris. Hah? Igal baris. Ija dong no igal baris nomplok nak. Igal baris mau tabrakan. Yang benedot lakar melestarikan seni dek ini carana. Mai malu. Tapi Yene keledengan contoh jani contoh nih jelek nih. kopi bang. Apa bang kopi? Yen bener melajah ngigal, apik melajah ngigal. Pangade bekala budal kene dedane kenale talete. Contoh nih melah bang ngigal. Melajah ngigal, mai. Baris. Mangken dumun. Jak adi jak berat sana dengan canang jelemok ini dina. Bawa sing mampu menjalan melajah ngigal baris. Len kento jemaah enam. Kok kaki nih kena? Yang dan Perjalanan pengadung ngajak igal oleh gak pajin. Nya adung kenyal main. Terus baris terus. Nah, jadi yang lagi ya. Hah? Yang lunas. Dan ya urang mah gede. Bendan man bener bisa. Nah, Ye. baik.
polon ibu nih. Dan yang banyak. Maksudnya sing kene busan ci megedi. Yani yang kal ngalen gitu maksudnya. Ah, kal ngalen ye dek gitu maksudnya. Kajak bangke sama dayo polon ci. Beda nah kumen. Dan. Kumen. Mau kemana keponakanku? Kali apa man sempat nyambung kancut. Polon ibu. Ayo nak ngalin aduh. Aja maksudnya kan balas dendam. Usan awang ngalin, jadi yang pengman ngalin pok. Ayo, duduk satu. What? Awang monto-monto, awak bebayun rutag. Awang bedek, tapi pasti. Nggih, pergi nang kirian mati ini kita. Nyala lapar kita mekere mati. Aduh enten ngapling ring swargan. Udah ngapling gitu. Kadang yang Wangan batu ake. Nih nak periksa nak. Ijo mana metakona benona. Dijatuh boleh niki. Wih, pico. Biasa nggak pico. Cepi. Wah, nih pico di Pura Dalam. Nih pico di Merajapati. Nih pico di samping Tukade nih. Ada pejenengan celik sih. Ada tukar nganyut sampah. Niki pico dijo niki nih las gedebong niki. Les kelor. Niki wau las gedebong. Hah? Ko gunanane tan gentan. Angon ares. Matan ci dilelek-lek kan kan. Ne gunane angon ngupo kucit. Oyongan 9 bulan tadi buadap. Oh ya nu hidup. Yang buat kucit. Tonen 9 bulan tadi hilang nih. Oh, Hilang kan? Mati. kaki ngupo aja kucit 9 bulan hilang masih. Tadi hilang. Oh, udah diceleng. Dong, saya percaya nih pico. Kan percaya dia. Saya percaya. Aduh, dia. Sekarang saya percaya. Doh, jangan ngadain ke dokter lo percaya. Ubat sakit basang, ubat sakit gigi, ubat sakit bangkang. Atas kan percaya. Saya kan tuh obat sakit basang sih WC. Ah, cocok. Saya percaya. Dan percaya. Terbukti. Atas kan. Nah, kau mau bukti? Nah, kan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Tidak ada pengangko-angko ya. Dan percaya. Angko. Oyong dap. Kemudian bangkian ngedir busan. Ngengken bangkian yang orang sing percaya bangkian ngedir. Bungkungnya mirip ngori itu. Bah jadi percaya. Nggih. Niko wau las dadap niki las aduh. Las aduh. Adi tumen nepuk las aduh. Niki las aduh. Aduh. Oh, tuh madan las aduh. Senja bungut si maduh. Ajo tuh magenap angin tuh ibi tain cicing nek kering orang tuh batu ake. Mudoh gumi ajan. Tuh cuma ada batu gulet yang tuh juangmu. Oh kenal, angon dasar rumah. Ajo. Oke bos. Ayo. Kaki jatuh bos.
jelema kang sareng dinak kuang daya ne bolone. Mai dini kemudian nyurucut kemu. Yang mereka. Dingah nak Agustin Cina. Ne unuk bungkongane bol liu ada ben dipuri liu bak ada. Unuk sugih subuh sugih. Yen si dagang apa dan ini? Batu akik. Batu akiknya si dagang batu akik ben liun kene ada. Sing orang gitu dipuri Pak ada. Itu nak mendagang tu saya bayang lah. Aduh, anggap kan ngomong-ngomongi ngajak sang yang Pitaro tuh. Untuk kan. Dewa yang Pitaro. Apa aja kena yang ngomong kan pangsen di kedituan ya anak temen tagihan. Kene ian unuk sugih subuh sugih. Berano liung lah. Di Jawa ada nak nyaing yang Riki pemakasnya ring kulang kaleng. Tuh, Kalau ada besik sebatan. Napi Sebatan ini sing karuan pengilangan nih. Sugih berano liung lah. ampun. Pendamping rabi sing lah. Ya, tuh. Kunapi, Coba pikir. di Joyo kan harus wenten pendamping hidup nih gitu. dumun kaden manu endan atau berano duwe ini mereka begini. Oh, di negara subuh menjanji ngajak Ibu Agung gelah. Raja Brano subuh liu, akuang ai abdi ayu rara sati. Ah, angken kunapi pemargi janji ya. Perdewa nih kau. Bidan gua cerai betawan jegeng. Ih, mangken bos rara. Jani sina subuh bajang. Pasti. Mek mumik. Ring yang